Kinong Krisyan na kisengsan pertay paper na kaleng saudang keselong apa kajingilam uba bangkit kupar nongrum General Secretary Barim ka NCP Youth Wing Mikhalia kila penyeso ialah dia ke BJP henin kasngi. Presiden kaseng ba Ernest Mauri bat ba Sanbor Shulai kilap yang buram yaki sekayeng kasem jang ke BJP. Haba ajing keren ha kajingilang uba Sanbor Shulai la kerpat yaki bantre sitam na benta kaseng ban kenturu pan ay mensim yaki lok kijor pan penyeso alang batki ha juga por bantre ha po kajingilam menteri rang badu kari Narendra Modi. Presiden ke BJP Meghalaya uba Ernest Mauri ulaang baki briu ke jela kilap liang ke BJP bat ukermen bahagi ni kisngi banwan kinong Krisyan na kiwepat kisengsan pertay kinsawan ban penyeso bat kener ya kajing Krisyan siya kaseng. On behalf of the party, we express our sincere thanks to each and every one of you, all our brothers and sisters, our young friends who have come from the various parts of Shillong to join the party to represent us as announced also that later on each one of you, your form will be filled up by the members of the party. Kanil ka dak kesin abamamhi ipai ba pipiang di parti BJP lamba kanongin ke bagayan kabangiom kabanikom kere nam kadri kabaar kabadai nam parti pat balai parti lagi kade kere bangiyan bangan ong ibi hadirin bapi penyeso sa BJP binong bakso babi ng BJP